Thisted hasn't been naive. In fact, it's created its own model, which is wind power, biomass, and even geothermal sources. These are all available. It's really quite simple. We can all do it. The power plant in Thisted was also the first in Denmark to install a wet filter to filter toxic waste and pollution. Ja, samlet set så er alt, hvad der har med forurening at gøre, så er det klaret med de filtre, vi har. Det, der kommer ud af skorstenen, det er en smule vanddamp og ikke andet. Now, what Thisted and other communities are doing is say, wait a minute, we have energy in our backyard. There's enough distributed energy in every backyard for their needs. We have sun. Everyone has it. We all have wind. We have garbage. In the rural areas, we have agricultural and forestry waste. In the coastal areas, we have the ocean tides and waves. Under the ground, heat, thermal, hydro. We've got it all. It's distributed. So what Thisted and other communities are saying is, why not just use what we got? So we are producing our own power. It's called power to the people. Forbrugerne i det her værk, de har en varmeregning, som kun er cirka en tredjedel af, hvad den ville være, hvis man fyrer med olie. Man kan jo godt sige, at vores affaldsforbrændingsanlæg og halmanlægget, det er egentlig at bruge en ressource, som ligger lige for næsen af os. Specielt halmen, den kommer helt fra nærområdet, lige her rundt om byen, og det betyder dels, at vi får billig energi, men bønderne de får jo også en indkomst ved at sælge noget, som ellers er et affaldsprodukt. One of the local farmers, Jens Kirk, has seen the advantages of working with renewable energy. He has a windmill producing 2,000 megawatt hours per year and a biogas plant producing the same amount each year. Vores beliggenhed i Thy gør jo selvfølgelig, at det er et godt sted at have en vindmølle stående. Det giver sig selv. Vinden kommer 75% af tiden kommer den fra retning mellem syd og vest. Som landmand har vi jo nogle affaldsprodukter fra vores dyr, men der findes også mange andre affaldsprodukter i landbruget og i industrien, som kan omsættes til biogas og dermed energi, strøm og varme. Every day, Jens Kirk receives 55 tons of waste products for his biogas plant from local farmers, a slaughterhouse and a fish factory. They pay him money to collect their waste products, which he then uses for energy production. This sums up a viable process and, for Jens Kirk, a really good business. Vi arbejder med en tilbagebetalingstid for vindmøllen på cirka 6 år. For biogasanlægets vedkommende bliver det sandsynligvis noget af det samme, 7 år måske, men det kommer jo så, at vi har en masse af billig varme. His windmill and biogas plant produce in total 4,000 megawatt hours of electricity per year, an amount annually consumed by 700 households. The energy produced is sold to the local electricity company. As a business, the biogas plant could, however, do even better, since it produces more heating than is consumed in the biogas process and his farm, which houses around 3,000 pigs, because currently 30% of the heating produced disappears into thin air. Vi vil jo for biogasanlægets vedkommende altid have overskud af varme, og der ser vi absolut frem til, at kommunen får forbundet de områder herop med et fjernvarmenet, og at vi kunne blive en del af det og komme ind og aflevere selv noget varme til andre forbrugere. Fremtidsplanerne her i Thisted, det er at lave et net, som dækker alle de små fjernvarmeværker, som er uden om Thisted. En fordel ved at lægge det net ud i hele kommunen, det er også, at de lokale biogasanlæg, som er under etablering, og nogle er allerede etableret, vil kunne blive koblet op på systemet, sådan så man afleverer sin overskudsenergi på systemet, og igen kan bønderne så tjene nogle penge på det.
For people in the municipality of Thisted, clean energy is an ongoing process. The Town Council recently agreed to work out an overall energy plan for the whole area. Energy should be even cheaper, cleaner, and based on the most efficient energy resource at the time. This means a constant evaluation of everything from heating and electricity to transportation and buildings. One of several major future investments is to connect all heat-producing plants in the area. Det er meningen, at vi vil forbinde alle fjernvarmeværkerne, sådan at vi kan veksle imellem energi, altså hvilken energiform er billigst lige i øjeblikket, og så kan vi forsyne i princippet alle kommunens borgere med vedvarende energi fra den billigste kilde. Reduction of CO2 emissions doesn't have to depend only on heavy investments in advanced technology. Common sense and ongoing creative reflection on how to make standard procedures more energy efficient can make a difference. På skolebørnsbefordringen har vi været inde og kigge på ringetider på skolerne med henblik på, at vi kunne bruge den samme bus til at transportere børn til forskellige skoler. En skole skulle starte på et tidspunkt, en anden skole skulle starte lidt senere, og dermed kunne vi bruge den samme bus til at fragte børn rundt. By working with these relatively simple and hands-on solutions, the municipality has managed to reduce its CO2 emissions from transport by 10%. Moreover, the municipality have committed themselves even further to an ongoing long-term reduction in CO2 emissions. Vi har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere vores CO2-udslip med op til 3% om året frem til 2025. Så jeg synes, vi er godt på vej med at fortsat være den førende klimakommune i Danmark. Det vigtigste i den nye energiplan, det er, at vi alle sammen får de samme vilkår, og at vi alle sammen bruger vedvarende energi. It's a lighthouse, but we want to go from pilots to the entire grid being like Thisted. So instead of this just being a good example, this should just be the beginning of laying out similar plans in every community across the Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere. Power to the people. Every region in the world can do what Thisted has done, finding their own local solutions. And it clearly shows that we can all choose to make a difference.